Ariko kana so kanja bakashiza hemwa. Kanya indangana. Muri gwe tunazoza la kushi. Sasa kochara. Kuzuka bibiomba telefoni ya wiravu. Shoka ndanda ngini. Kuzuka siana kutenda kushuri. Every day new clip turi kusonga ntuza subirie nyuma. Comedy ya Kigali turi kubaka lafta agua jware mive. Ishazacomedy. Bionziza chane. Ewa karabia watu harangisho kahanga. Amavuta wafata kaga shashuka kure mu mesuka simanganya mu maso Jesus simanganya mu maso kandi baga nakushutukisha Oh my God. Noneho gira ugenda udakera bakushuri ugasanga wamwari maronde ya hari kindi kintu byafata mu nzu cyangwa mu zuka kana oya kano kabasi waba wandita Wejene ndagiye burisha. Nahagira wihute. Urajya kudaha amazi kuri shebe. Uruko imucinisha ko ryaremye urajya kugura ibijumba. Ndakenza mu mari. Nidwa click ni bella icon ndiza gutere ikawa. YouTube maze hoza sanga subscribe zikura imbere yawe. Twese hamwe. Usogondera agenda gayifashe gutya koko. Okay, biba byancanze mani ujye ubireka. Sini gute umusogondera umeze gawe avuga nka kingo byamucanze. Sai biba byancanze ujye ubireka. Mani reka ngire mu kigo n'abanyamaga keza cyane rwose nagakunze. Umukobwa wo muri sogondera agangu kaje mu ishuri ako kanya. Uba wakarepese neza. Cyane rwose. Na box yaje yambaye mu gitondo. Nayo wayirose. Ubwo bishatse kuvuga iki? Aho ngiye kubaza ka definition kamwe. Okay, nakibazo. Suri muri sogondera mu gatatu. Yego. Sugiye kuri cyareta. Sugiye gushusha. What the meaning of the human life? Shauka n'utwabana. Tweguze ibintu twiga. Let today. Nyine batwigisha ukuntu birunga biruka, babyaza ibintu byavagira nyine byapenge. Byo nyine tu. Ibintu bya penisike murabizi. Cyane rwose. Ko nawe nugira uvuga uzuragira. Ahubwo sikana n'ubundi ukiri gurirusha bya dance n'ubundi human right. Ubu wansubije kare gukunjyana bya pene byanuza. Wambwiye ati Ale, thing is that every day a person should be enjoy. Wowe. Shayibyo tujye tubireka rega mwebwe muri abo muri primaire ntabwo mwabimenya ko tujye kwishuri mani. Kuno wikisa na monetize. Ibintu mubanga none ningera ku ishuri. Ibintu ose ndagira ku ishuri ryarira. Ari igiriho cyo ngewe. Bameze nk'umupanga. We, ninde wapfuye ninde? Ari kabisa ngani sawa. Monetize. Ishawasa sino ni homwe. Ibi ntabwo bikigezweho mara abanyisuri. Wallahi bayi abantu bana. Ngoni sega ndasorama akira. Abafite discipline neza kumuhobera gutyo ngo witwaje ikima men mu munyashuri. Kadahiri. Yes. Uri kumwe na Keza? Yego. Umaze kayine kadete. Abana b'abajene bitongo dicuzo na budget na essay. Akavamo bitazuwa yego. Inde. Naimo monetize. Urasetsa. Ubwo si Keza. Cyuzuzo ukuntu ari beza. Ubwo karaye kamwe ngo ni monetize ubwo ni kanje. Nubwo tuba turi kugendana. Mbona nari bi. Abantu badakunda kimwe nkuko wanzanira abahungu bameze nk'uyu nguyu batanu sinabemera rwose. Nyine reka nigendere ku ishuri. Ose nawe uramuriga? Arakada? Nago muriga? Arakada. Urasi twiga nawe ko ari umusogonderi ngiye abandi mu filime.
Arize ngo niyo mpamvu wapfuye gute. None se reka nkubwire rero. Wakumvisha ijambo umusaza yavuze? Oya najye. Wala mukuru wa mugito ntabwo yumvishe. Wala ibiri nawe ndamubwiza ukuri noneho. Uzingiye mubonye umuze wala imubonye namugura n'ifari wala ngajye muri Gavyibanire. Mano no suzijya bintu nakora basuzi ko njye niko tujya. Ubu rero noneho bizajya biranyinjiza amafaranga kuri TikTok na he byose zagiye kujya mbikabyinira. Na YouTube isoko Yewe we nabo wari wabona. We. Monetize. ahubwo bwamugani yibutse koko nigeze kubona uri kumasura kuri YouTube na Instagram. Ubona ko mani kumasura? Wallahi. None se ubwo nanjye naricaka ngo nta kuntu wanyigiza muri iyo nyine channel. Nanjye muri iyo nyine najya monetize. Ufite amafaranga? Amafaranga se? Niyo nshaka ngewe. Amafaranga mfite ngewe nivuye inyuma pe nabona. Uretse sengisa gusa. Amafaranga magana ngahe? 500. La kaka. Monetize wallahi wallahi no si monetize mani nisiga yaro kudimbisha Ni monetize wallahi. Ukinaua monetize. Monetize cyo kuravya wa mane tuyo. Kagiye bane ariko ngahunda sose zingana. Umeze neza mwa. Sineza. Amafaranga ngiye kugenda yarya kuri YouTube bano bazande abazashara. Mama ndi kubona ufite imbaraga wallahi. Monetize. 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 Ariko izigagara uyigagara gutya. Umubwiza nukuri mubwiza niki kuzambwa urumva? Nugira nsundira aho ngo naho Fari ndagera kahora no moroho. Oya mwana. Ndakubita. Umubuze. Iyo nawe yashira bigisha kagenda ngo umubuti wawe uvuye hano usovana mukanya. Duvana mukanya wa muhira pere. Ariko nawe nukajya tuka. Nuhindi tubaswa menya. Iri ndashita. Kubita. Ariko nawe nagira afite diplome mu gutukana na. Iri yashira gutumye wawe karindagira. Turakanyera kubisuduka muri bazo. Karindagira. Fata makayi yawe. Ubuni Jumubwira monetize. Jumubwira. Ingweto zanyu uzongera kungurira. Nikindi gi. Monetize. Urashaka akanyasha. Nikindi gi. Fata nizi nakuzongera kungurira monetize. Monetize buni gukora kandi imyenda yawe. Monetize. Uzongera kungurira jewe. Uragahura n'umuruho wagatura. Angegera we. Wakura kuntu wandohisha sha. Ndakubita ukazajya urakirana.